at ipagkalam kaya kayong kayabeming kaparokya, King Vicaria na po ning San Juan Maria Vinay. Palakpakan tamo po yung kakatamong sarili. So ngayon po gusto niyong makapag-share kung ditak catechism regarding po king apparition na po ning Birhen at nano po yung gagawan tamong ening aldo ngayon. So mitatamo po Kenny, nano po yung parasan tamo. So mitatamo po Kenny para i-discuss po nano ya po ing santuaryo, no ka rin po may nibating debosyon at kapila niya po may umpisa ing debosyon king Birhen ng Lourdes. So, yung pamipatilip ng Birhen ng Lourdes. Yung pamipatilip po ka rin king Lourdes, may gumpisaya anyang Banuang 1858. Nung ka rin, yung anak ka Bernardita, sinabi na kang imana, may nakitiyang malagong babae, King Cueva, King Masaviel, anyang kasalukuyan ng kukwang dutong apanangab. So, Bernadette po, iyang kaya pepakit ing malabirhen at mayaw siya pong Lourdes. De Lourdes. Nunong nuka rin, Pepal Toyo at Pepa Tilipia, anyang February 11, 1858, ing Birhen, kang Santa Bernardita. Magumpisa pong February 11 hanggang July 16, po bitasang pepakit siya po king Birhen, king mga 18 beses. Magumpisa pong February 11 hanggang July 16, 1858. Or yan po yung kanilang timeline. Anong nuka rin nakakitsula po. Nung may gumpisa, yung pamipatilip na. So inya pong mumunang pamipatilip pa niyang February 11, nanong nuka rin sinabi ko, kukwala pong panangab, duto nga panangab, ding kapatid ng Bernadette, may nakitya pong, may karamdam niya pong malakas sa hangin at awsane ing lagyo ng Bernadette. So yung gewa na pong Bernadette, likwa na po yung kayang gagawan, at mintaya kitang kuweba, at karinemo munang ikit, ing Birhen. Yung kaduwang pamipatilip po, ing Banaladanum. So kabang mga diyay Bernadette, karin king Grotto, atin pong memindita kaya, metong ya pong danum ya po. At at anyang mabindisyon ya, pagpatuloy na ing kayang pamagrosaryo. At bigla niya mo pong meko, ing babayeng malago, at yapin niya po ing Birhen, King Lourdes. Katlong pamipatilip po, ayan, nung akakitse po, kaya po makaing akakit, pasensya na. Ing mumunang pamagsalita na. Kanita, kitnanay ng Bernardita yung babae, at di naneng papel at lapis, at kukutang na nung ninuiya. Ing pekibat na po ning Birhen kaya, man kailangan, at digdag na pa, kung ipangako ke ka, ing saya ka ke tiyatu, bagkus king sumangi dabiye. Ini po ing pangako na king anak ka Bernardita, anyang katlong papatilipya kang King Birhen kaya. Kay bat na nito, may nyadyang pabor ing babae at kitna ni Bernardita. Mariari kang muntakeni aldo, kilub ning 15 aldo, ing pong paikibat ng Bernardita, opo. Ing pong kapat na pamipatilip, ing mumunang kandila. Kabang mumuntaya ka rin king Grotto, at gewa na iti, balang mumuntaya ka rin king Grotto, never ya po, migdalang kandila, patse mumuntaya king Grotto para mga di. So nung akakitse po ito at maragulya pong simbolo itang kandila kitang lelena ng Birhen.
Ing kalimang pamipatilip na po, ing babayi, tirwana ng mga ding pansarili i Bernadette. Kanang pamipatilip, sinabi na kanako ning babayi, pangadi mo ring makasalangan. So, kini pong kanam ng pamipatilip ng Birhen, sinabi na kang Bernadette ing, turo mo lang mga di at pangadi mo la ring makasalanan. Ita pong kapitong pamipatilip na, sinabi na ning babayi kayo ing sikreto at alang makabalo no nemo iya. So nga na po ngeni, itang sikreto ay amibunyag ang gaking meteya i Saint Bernadette. So niya pong February 24, 1858, may salita niya naman ng Birhen kang Bernardita, manyawad lang pangadi at magpinitensya. At pepaumane king gabon kaya bilang tandaan ng kayang pamagpinitensya. Itiya ing mumuna ng mensahe karing tao ng Birhen karin King Lourdes. Kinabukasan po, pepatilip yang pasibayo kaya yung Birhen at kiniyapin niya po itang sibol. Inutos niya King balang pamunta na king Grotong Bernardito, papanatilya na ing panayang makasinding kandila na. King mismong pamipatilip na linagablabya ing piking kandila at dinagos king kayang gamat. Dapot, emesilab gamat ditman. At ini po ing tauling pamipatilip na. Ing sinabi na po ng Bernardita kayo, malaguyang alang kapara. So magumpisa pong February 11, 1858, hanggang July 16, 1858, labiya pong 8 beses pepatilip ing Birhen kang Bernardita.
So nung ahayat siya po yung kaya kaming image, then po nga tao kabetikan. So yan po yung iyapin niya po iyapong Lourdes yan. Yeah? So pamagumpisa na po king debosyon king kabetikan. So yung debosyon king Birhening Lourdes ket Ibaryo kabetikan, may gumpisa, inyang din tangyaing mapagmalang larawan na kitang Mayo 16, 1906, nung nuka rin makasayakayaking bangka at mileleyaking sapa, malapit ka rin gabunda ring matuwang sista at binuat deity papunta king Kapilyana. King panahon na ito, ing santong paturunan da ring tao kabetikan, yapin niya isa Nicolas ning Tolentino. At ang ganaman ngeni, yapa mo rin ning paturunan da, king kaya kaming baryo. Kanito, ing kapilya gawaya king pinaud at kawayan, at elinuat, pegawade ring dating miyong deboto, banyang maging matibe. King panahon mo naman na ito, ding tao king baryo kabetikan, halos ing kapanintunan da po Aluagila at Hortelano. Dakal mo naman kaluluot alang kapanintunan. Dapot paulin aning lugod at masabal aning birhen, migla po ing grasya at dakal ka ring tao kabetikan, ing mibagwa at binasenso at paulin iti king lugod aning birhen at yapong Lourdes. Deni po mapila na naman sabihang kularetang grasyang tinggap daretang menikwang grasya king pangamuntada kini king birhen. Magumpisan din tangyaing birhen keti kabetikan, dakala grasya yung tinggap daring di hanggang sasal pantaya king Dios at magdebosyon kang Apo Lourdes. O reni po ring mapilan. Ing pangaulot pangalako ng epidemyan dengue, king mabiluga probinsya, at iti po makatalaya king libro ng Crisostomo Soto. Kadua, ing paipakit ng birhen karingadwang lalaki, king Aliaga Nueva Ecija, at kinumbira na ban makyagom at simba king kayang piyesta. Katlo, ing makaluba sa giwang rosa sa Bulaklak, king kilubning piduka ng laro. Kapat, ing kwento ng impong tuding amanok nakan kabiyaw Nueva Ecija, patungkol king Estampita. At ing pangapat, ing pangakayap ng paralitikong Maria Rojas ning Manila, kabang tutunggane ing Banala Rosario, at anya pong kumayap ya, pelaso no retang kayang alahas at gewade ing corona. Pauli da puling dakala debotong darayo at mumuntakete kabetikan, ing kayang kapilya mita siya ting Archdiocesan Shrine, inyang November 29, 1980, at may buklat at may bendisyon niya anyang March 11, 1981. O ini po itang dekretong sinulat siya Archbishop Cruz, kang J.D. Macapagal at king karing kayabe na nanungno ka rin, na-aproban maging parokya, dapat aproban ng maging mumunang Archdiocesan Shrine, king probinsyang Kapampangan. O ini po itang decree of establishment, at anya pong datang yung kaya katamong bayong rektor, iyamong Elmer, ginawaya pong bayong, mag-revise siya pong statutes, king kaya katamong shrine, at pinirmane po ng kaya katamong Arsobispo, iyapong Dong Lavarias, ing revised statutes na po ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Nanungno ka rin, makalubya po kitang desired outcome number 3, ing pamamiyay grasya, kaya kayo pong kaparokyami, kayabe king parokya, king vicarya ng San Juan Maria Vianney. So yung pong lagyuyan ng kaya katamong shrine, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Purok 2, Cabetican, Bacolor, Pampanga. So in jurisdiction na po, the ASOL has no physical boundaries and it's under the jurisdiction of San Guillermo Parish. It welcomes all devotees of Our Lady of Lourdes inside and outside of the Archdiocese. In pong vision na, the ASOL centered in persona and message in Jesus Christ through the intercession of Our Lady of Lourdes, and vision a healing church of the sick, afflicted in the singular church with pilgrims and devotees of a poor church upon the marginalized. Mission, the ASOL is committed to help bring about wholeness and joy to the sick and afflicted,
facilitating transportation, renewal of maturity and faith. Pilgrims and devotees is built with confidence and sense of belongingness for the poor and marginalized. So already po rin kayang objectives. A, to support medical, physical, mental, and spiritual needs of the sick and afflicted. So gawa pong healing church. To advance the transformation of the devotees and pilgrims through propagation of devotion of Our Lady of Lourdes in diligent proclamation, witness, and transmission of the good news using various forms of formation and catechism. So yapin niya po yung gagawan ko. Didiyan da kayo pong information about king kakatamong pisamban, king debosyon. At C, to promote the quality of life of poor and marginalized by providing temporal and evangelical service and assistance. Hindi pong katlungay ni, yapin naman po yung gagawan mingeni, mamaya kaming grasya, ameni bat ka nga pong Lourdes, para kaya kayo. And at pangapat, to provide votive offerings of popular and piety to Our Lady of Lourdes. Yung pong debosyon kasalukuyan, yung debosyon king Birhen ng Lourdes ket ikabetikan, minusbong ang ganaking panahon iti. Ding deboto elapetugot bisita king Asol, Aldo, at potang pagselebra niya yung kayang kapiestan. Libo-libong deboto yung pupunta bang simba at mapisking mapagmalang larawan bayang awon sa Pebrero. Iti yung Aldo, no ka rin mo munang pepa tiliping Birhen kang Santa Bernardita at dakal naman mipaldan king pamamilatan. Bilang iyang Immaculada Concepcion, perpektuya, alayang ditman kasalanan, malinis siya, birhen ya, indunya ning Diyos, at mita siya banwa kaya berengeni. In kayang karinisan kapakumbaban at kapamintuan king Diyos, yasang maging masanting ay alimbawa kaya katamungan. Ipangadi na katangan sana nga po, Lourdes, ing nano mga nyawaran tamo kaya, uling iyang induning Diyos, at indu tamo mo naman. Nuestra Señora de Lourdes, King Kabetikan, ipanalangin mo kami. Ngayon po, Maya pagat panapon po, ditak mo pong amano, dakala salamat minta ko Kenny, agkatanda kayong pasaw king Birhen. Dakal na ako dimdam, deng pasaw, magdebosyon king Birhen, dakal lagrasyang tatanggapan. Atinang kakayap, atinang sasalesebye, atinang sasanting kalupa ko, ing sumatotal na po, ing debosyon king Birhen, ilapit na katamo, king kayang anak, ing ginutamong Yesu Kristo. Ating debosyon ay once a year, ay amuneng Pebrero, nun regular ya. Nung regular yung debosyon tamo king Birhen, kakayap tamo. Ugali, pamisip, nang minsan katawan kakayap lo, nang minsan maging maganakala reng devotos. So agkatanda kayo kay Batnanini, kaya kayong bale, hanggang mga di kayo mong atlong bapo Maria, Aldoldo. Nepo. At ganakanye, ing Birhen ng Lourdes, makasadyang makiramdam at sumaw kaya katam. Ngayon po umpisan tane ing nobena, ing mumunang Aldo na ing nobena. Ing nobena po din ang sabihan siyam ay Aldo. Ban pagsadya niyo, ing piyesta na ning Birhen ng Lourdes keng February 11.
Talakad tao po. King lagyo ng iba, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo, Amen. itamongan. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang pong taong tutu, makirapat, ipat, minatbuska ko, bukod kong sasalpantayanan, panaligan, mga palsintan lakwas king sablang nano, makasiklod ko po arap ning kakatas-katasan ng mga Diyos mo, iyawad kong patawad inge pabilang apat alastanganan, ampon kailan pasalamat adepatan ko keko, akilala ko ginuko, king mga intulid tampal king arapan mo, inya lalapit ko keko, king kasaupan ning malugod mong indo, at adwan ko king mamilatan niya sa kako, bakong apikarasan ning kapatawaran king alanganggang kasalanan ko. Ay sasakwil ko king mabilog kong puso, layon tatanto kong matibe, enamiyuman mi kasala, king aso pananing kekang malagrasya. Amen. Siklod taong po. Pamuklat a panalangin, o kalinis-linisan na Maria, kasanto-santusan na Virhen ning Lourdes, pag nasan kepong daptan iting banala nobena, king lalong kalawsan lalub, at lumapit king kayawsan adepatan mo karing anggang anak mo, ape pagawa mo kang Santa Bernardita, ani ko po makasiklod karing bitis mo, bakong pakiramdaman tingiran ning siwala mo, ipakilalab ko naman ing anggang kaministilan ko, at adwan ko ing malugod mong kalingapan. Emo ko sapoy sa kuwil induko, king basta te ako mga intuliran pakiramdaman mo. Tingiran mo sa kasisyan na daraptan ko, apaulining pamangunyat ko king malugod a puso mo, at pamibayo ko king malalasan na ning kasantusan na yanak mo. Pakiramdaman mo sapoy ning aklis ko at marapal kang sumaup ka na ako, kabaniting banala nobena, tatanto kong linis ang king kaladwa ko, at king masikanan mong pamamilatan, apakirasan ko sa ngadwan king Diyos, ang napasalamatan inggang kalamatinggap ko, lalong-lalo na yung may kapahuli kaniting mumunang aldoning nobena. Lukluk tao po. Lukluk tao. Ing kabias na ng Diyos e atarok, kaniting siglo anong nuing kataslob ang ponging miyalwang e pasabing dewakan, pipilita ng pakisiran ng sablang makarikilking Diyos, kanitang metong anasyon, anong nura lalong pagmalasakitan kakalat, lalaganap hanggang kamalyan, pailyan dae mo yung kasalanan naman, nunay ang gaping pangatas ng ketawan. Kaniting panahon at kanitang nasyon, epe malena na ning epe sabing kasiran, karinapin pe patangal ng ginong Diyos, ing makapagmulalang me palyari, baniting upayang mabagbag itang hanggang panibatanan ng kabalatungan, at yaping gewa ng paralan, ing metong abage, balamu alang kabaldugan. Metong yang pakakalulong anak kababayi, alang alwang balong daptan, nuning pamangading Santo Rosario, itimuping anak kababayi, linupig na ingyatu, sininaro ng mga atas sa loob, papagkumbabano ring mga biyasa, sinintang no ring mga sikan, at apakyabutan ng lubos sa pamagtagumpe. Karin Lourdes iting makapagmulala, alang likat mayayakit, uling itang milagros ang bati sa sisibol karin, yang babiye pawaga, ketang karinan, may lupig may sirang kamaylan, at yang tinalakad milaganap, ing tutong kasalpantayanan. Itamongan, gulutan ta naman sanang lakuan, inganggang kabalantungan, palablaban lalo yung kasalpantayanan, at ulitan tang sabyan na King Jerusalem, dikil King Santa Iglesia, mapipiya ining dila ko bayura kapaboren purian o Iglesia Santa. Piganaman tao po iting may basa, at ngeni adwan tamo yung grasyang burita mong anyawaran kaniting nobena. Makiramdam taong po ngeni King Salese. Mapilan pangining banwalaso, eyapi kabaldugan ketiking yatu, itang metong abalen ay tsuketa king libis ning Pirineos. Alam metong man makaganaka, nano patat makabili yaking lubos sa pangakalingwan, at makapulapot tsuketang ulap at tatakap karetang bundok na. Dapat makapagmulala itang may palyaring pangaaliwana,
Ngening sa lukuyan, itang lagyon itang balen, sa sambilat ding pisasabyan ding sabla. Lipatan na noring bundok, di saneng kadayat malatan, ing lagyo tutunggen ding mitmong lugod at kabayanihan, ding Frances at Aleman, ding Ingles ampon ding Kastila, ding Europeo at Amerikano, pati ring Filipino. Nano kayang makapagmulala ing merapat ka rin? Kanitang labiyang metong ing Pebrero ning bandwang 1858, ininang metong mababalob ay anak Amilag yon Bernardita, umeyang dalakit king Ilog Gave, amamagos, tutugtog nangan king Albuganing Lourdes, bayang mamulot ditak adutong apanangab. Antimoy daraptanan nitang kapatid ng Milag yon Maria, ampong metong napangkakaluguran niti, busal nitang likulikong kabatuan ka rin masabiel, may kabulad dinandamyang kainge, antimoy banayad ng tiyup ning angin, ang makakalali pakimut ka ring sangada ring dutong. Tinalangayang miglalawe, dapot alayang ikit na numan. Minulit pe pasibayot ang pangimot daretang sanga, at miyuma nemang liningus. Kanita ikit ne karing matanit ang patilip ay bat banwa. Metong yang kagalang-galang nga senyora, makaputulig kingaslag amati nagpakingaldo, dapot makasilo. Nune bagkus makayamuyot ampong makapatingas-ngas, metong yang senyorang alang kapara king legwan, makatalukbong ya king metong apanyong sidsad king puti, may git pa kanitang ulap, ading pa karetang taluktok daretang mikakanlapit abundok, at makababat neman king metong ababat ayasul. Detang bitis ng alang kasing para king santing makatuklula king ketang batu, layon nung kilikatan ning wakening metong asanga, at balang metong karetang bitis na mitong pakanan lang tunggalan rosas agintu, makanyan man makapagmulalaya katahimikan. Detang malagunang mata dinangat nung kipmon lugod kang Bernardita, makapagmulalayang antimong metilihan, itang senyora meng Rusya, at itang anak kanita kinuano retang kwintas na, at migmulayang megading Santo Rosario. Kaya rin ang mga di may wala nitang senyora, mi balik neketang banwang penibatana. Talakad tao po. Mumunang panalangin king mumunang Aldo, o kalinis-linisan na Maria, aduan mi po kaya kayong grasyang makaragdag king kasalpantayanan mi, at pagamwa mo mi ing pakiabutan mo sa aking Diyos, ing pasalan no sa isip dinganggang at tsuking dalumdum ning kasalanan. Ikalat mo sa ing kayarianing Diyos, ilakomong pakarayo kay kami ing kabalantungan, at daptan mo ing iting labwad ning ming Pilipinas, lalong-lalo na ing probinsyang Kapampangan, yang maging ilisok ng ligaya, ing biyeking kasalpantayanan, at ding sablang memalen manatili lang makayagom king Santa Iglesyang Romana, kabaning Biera, king uliniti, pangadyan mi iting makatuking Bapo Maria, ampon panalangin. Bapo Maria, mipno aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka. Naman kakalisablang babay, nuwan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang doning Diyos, panalangin kayong makasalanan, nginit king oras ni kamatayan mi. Amen. Virhen ning Lourdes, Bapo Maria, mipno aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka. Naman kakalisablang babay, nuwan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. panalangin kayong makasalanan, nginit king oras ni kamatayan mi. Virhen ning Lourdes, Bapo Maria, mipno aking grasya, ang ginong Diyos at tsukeka. Naman kakalisablang babay, nuwan niya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Virhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. panalangin Aldo, itamongan, Tigaganakan mo sa o mapamakalulong Virhen Maria, king kapilan paman pameramdam me sabi, king ating katao mo man, karing pabilang amig santong king malmong pamanampun. Minyawad king kekang sao, pat meniga po king pakalulo mo, asik milumosang elingapan.
Ako po king pamagnasa, ko king antikaniting kapanaligan. Dururup ko po keka o virhen ay indura ding virhenes. At ang gyamang ani ko kaklis king bayat ning kasalanan ko. Mangangas ko pong lalapit king malmong arapan. Musa po sa sakwil induning Diyos, ing pakalulong kayadwanan ko. Nunebagkus pakiramdaman, panayunan, damutan, manggakapilan. Amen. Siklo daw po. Ning litanyas. Ginoo pakaluluwan mo kami. Ginoo pakaluluwan mo kami. Kristo pakaluluwan mo kami. Kristo pakaluluwan mo kami. Ginoo pakaluluwan mo kami. Ginoo pakaluluwan mo kami. Diyos ipabanwa. Pakaluluwan mo kami. Diyos anak kami at busking yatu. Pakaluluwan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santissima Trinidad may tumuking panga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Virhen na malinis dili karing sablang virhenes. Panalangin mo kami. Virhen na lang ditmang dungis king pangakaglimo. Panalangin mo kami. Anak ng sari linis ning Diyos iba. Panalangin mo kami. Indu ng sari linis ning Diyos anak. Panalangin mo kami. Esposa ng sari linis ning Espiritu Santo. Panalangin mo kami. Templo ng sari linis ning Santissima Trinidad. Panalangin mo kami. Larawan ng sari linis ning kabiasnan ning Diyos. Panalangin mo kami. Ng sari linis ning Aring David. Panalangin mo kami. Dala na sari linis at tuturo kang Jesus. Panalangin mo kami. Virhen na sari linis amigwagi king manang kasalanan. Panalangin mo kami. Rey ng sari linis ning Banwat Yatu. Panalangin mo kami. Pasbol ng sari linis ning Jerusalem Banwa. Panalangin mo kami. Virhen na sari linis dinunot king buntok ning serpienteng salang. Panalangin mo kami. Katiwala ng sari linis ning Dios king grasyano. Panalangin mo kami. Batwi na sari linis king dayat malat. Panalangin mo kami. Toreng sari linis at kuta ng matibe ning Santa Iglesia. Panalangin mo kami. Rosa sa sari linis busal ning suksuk. Panalangin mo kami. Alimba na sari linis king anggang kayapan. Panalangin mo kami. Sibol ng sari linis king lalong ganap a kapamintuan. Panalangin mo kami. Bale ng sari linis ning datnat kalinisan. Panalangin mo kami. Aslag ng sari linis ding angheles. Panalangin mo kami. Korona ng sari linis ding patriarkas. Panalangin mo kami. Ligaya ng sari linis ding profetas. Panalangin mo kami. Sikanan ng sari linis ding martires. Panalangin mo kami. Wagas dang kalinisan ding virhenes. Panalangin mo kami. Tularang sari linis ding kekamanalig. Panalangin mo kami. Abogadarang sari linis ding makasalanan. Panalangin mo kami. Gererang sari linis batbat ding herehas. Panalangin mo kami. Kordero ng Diyos, ang mga kalako king kasalanan ng yatu. Patawaran mo kami, Ginoo. Kordero ng Diyos, ang mga kalako king kasalanan ng yatu. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Kordero ng Diyos, ang mga kalako king kasalanan ng yatu. Pakaluluwan mo kami, Ginoo. Ipanalangin mo kami kasanto-santo sa nabirhen ng Lourdes. Bagay sukat mga intulid na mabangking pangako ng ginuming Yeso Kristo. Ginoo at indu kong kalinis-linisan, paulining emo nanong dagul alugod karing tao, migdalita kang pepakit ketang metong akwebo, bameng ituru inganak at makalmang Bernardito, panigapo po keka, ing pamatulan mesana ining puso ko, king kekang masikan a pamamilatan. Ikayungan pong eni. At kanita, Ginuko, antimoy tang pamipasibol mo, ketang kuweba ka rin, Lourdes. Kanitang batis sa panibatanan ng manyaman, malino, ang pong makanono danom. At makakayap, itugtog mo naman sana, kining kalulong kaladwa ko. Itang mayumo at maulaganang danom ning malagrasya, barang patdan ng kao kuking sablang tula keteng yato, at linisan din kaladwa ko, bayang magkamit ketang ligaya banwa. Amen. Gozos king Virhen de Lourdes, lisyana ing lungkot ampon kasakitan, kepandigan na ning masamyong rosal, lisyano pablasang ing Virhen amalam king tula, atine magmulang titiman. Virhen ng Lourdes sa kekeng indu, ampunan mo keking pakalulo mo. Ing kayang imalan maputing busilak, layon ing pundong na maustaneng lidlad,
banong asalikot ding anak ng liyag, ampon ayampunan ding ingsil apalad, layon king lalam ding maputing bitis no, ing meging pamuti iyeng sampaga. Virhening Lourdes, akekeng Hindu, ampunan mo keking pakalulo mo. Kabud na panakit kayang Bernardita, inyang kamumulan, may yumaning lubna, dapot pangkay, mi pabalikwasyat leko na, ing takot nga nang sinabi na, linisa na ing lungkot ampon kasakitan, huling ing birhen, king tula, tinetitiman. Virhening Lourdes, akekeng Hindu, ampunan mo keking pakalulo mo. Ay, sorry. King malanging gabun, kabud kadalpakda, ring minlunga ka malabitis ng Maria, misapwakya misan layon sinibot pa, ing meto nga wulong malinot marimla, yang larawaning tula at kanwanan na kinumang tao, babiyan ng pagkalam. Virhening Lourdes, sa kekeng Indu, ampunan mo keking pakalulo mo. Karinpin paratid ang kalulong bulag, makatiman la at makayaninag, at maldanang pili aena milakad, ding karing supang da mumugse maralas, o karakada kasi detang malungkot, ape matulan mo o indong malugod. Virhening Lourdes, sa kekeng Indu, ampunan mo keking pakalulo mo. Sumisiyang pilit ing makasalanan, nung ikeng sumaup o virhen anuan, layon king puso na maustang mitanam, insaman devosyon akekang pagkalam, at pamibalik na ning lub ng melingo, kaya kayang darampal king arap ning Ginoo. Virhening Lourdes, sa kekeng Indu, ampunan mo keking pakalulo mo. E napagmulalan nino pamang tao, ing tulat kanuanan, ake kami babiye mo, at ingalang kabas at minlungang yumo, pamitimtiman ning pangayindo mo, ulinging tanda na patawad ngan tuto, ning emi musingan, apanga kaglimo. Virhening Lourdes, sa kekeng Indu, ampunan mo keking pakalulo mo. Birhen kang emi musingan, king pangapalyari mo. Ipanalangin mo keking ipa, ampat mong bait may inganak na. Talakad na mo po. Manalangin tamo, itamongan. O Diyos, aking ulining kalinis-linisan na pangakaglining Birhen Maria, misadya kang pakasautan ng kapatong mga anak. Paniga pumipuki ako, pat king pamagmasusi mi, king pamiparangal king Virhen, apakirasan mi naman, ing ikakayat ding kaladwamit katawan, ulining ginuming Yesu Kristo. Amen. Virhening Lourdes, ipanalangin mo kami. King lagyo ning ipam, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Amen.